ole thlir tu te chibai levek ole hei Aizawl khawchunga zanlaia mipa saruaka veka an mu thin kha tun huna hian an man thu aran tar lang ania hei hi thil thalo tak mai ania khovel bun tranga thil mak tak mai kan refo thina hei Mizoram ngei poi kan bang talo tak mai tun huna hianin mihring noi som pahnih borvel or omna hmuna hianin thil mak tak le thil dangdai tak Mizoram hmuna thleng lo tura kan ngai te po tun huna hianin a thleng chho mek zel ania hetiang thil hi abik takin meichita na himlo hle maya khotlang hroi du te pona hetiang thil halo thlen reng hianin chakzo ka malak te po atul fo thin ani hei tun la ya mi ching te kan man mo to khop meya thil thleng zung le ti zung du na le thil rei ngai theilo na huna kan cheng mek ania he huna hian mi hring te hian maksak deuh khosak te danglam deuh khosak te le han talvel te hi nuam kan ti zong le kan chak zong ani ta zel maya khovel mun tang a thil thleng tura kan ngai te po he Aizawl khopui zoram chu nge a po hian a thleng ta zel ania tun huna po hianin he thil thleng zanlaia waka etianga saruaka oma meichia te muwa khatianga maniti sachakna hanin rik thak te hi thil thalo tak mai ania mi puite ta na himlawa abik takin meicheta na himlo le zola manifa te thanlen na tan Aizawl khopui hi a himlo hang ti hi a lawm ta hle mai ni hei he tiang thil lo thlen reng hianin sai te le bi a omolom tin a tran tok te khatiang khan kan lo om fo thin ania tuna han man tak zanlaia saruaka in pho thin hi a in pho dan hi at mel lo khop maya mi fing tak ni te point a riat ani Aizawl khawchung zanlai zantai reka mun ranga a in pho lang thina sarok hianin abik takin mei chemu lain khatiang khan ama lema a in khoi thin ania ti chuan a chuadana po hianin saruaka chuak ka ngot chu ani mel lo ani athom no te kingin khuilai moda thain khatiang khanin remchang aralla ni main alanga chuwang chonin ani chu har sata nei ani narin omlawa tumreng wanga ti ni in alang jok ani hei zalian new sian rantar langa saruak gel nga na Khawlaia ti sachakna ritla thien chan mari security ten anman chan mari local council thu chwa moi nai lo taka Khawlaia che thin man chung chang chan mari veng KFC opposite le government Mizo high school step a zanlai le chingkara saruak ngel nga na Khawlaia mani ti sachakna ritla thien mi pakhat chu chan mari security ten anman ta chan mari local council chuan moi nai lo taka vantlang mi te ti thabar zong le tiral ti zonga chetna alawm hi poi ati tak zeta hetiang ti thin anom to lo nan thei to pin ma ala chun zom zel don ti in arantar langa anoi han chan mari local council ti anjiak ane hei chan mari local council thu chu hi atoi tek to khop maya a ming po antar lang lawa engtia chenge ti te a jon chuanan ne mengtia man nge ti te khoyan man nge ti te po antar lang lem lo ani athala ke ro chu tarlan ania hemi chungchanga point soi tam khop maya a mel ti lan kher ngai hlei nem ti te le soidan sang atam em mai ani hetiang khotlang ta na him lo le nunaw te ta na thil thalo ti tu te hi chu an mel hi tarlan di theisela an ming te poi puan zar zel ni theisela ale pek om to lo tura hetianga kanin thur chonal nal hi tunlai huna chuanin angai to hle ani chutiang nilowa kanin thup kol zel ani chuanin heng ang ti ching ho hi aran huang tau zelang ti po hi thil hlom takani hei he thu chuan ron siamna hianin comment chi sang tam khop meya comment then khatte en ta lang ta ila amel te thup sak ve ula tu pui ma soi si lawa mi tam tak ati thabarin tia camera chuan thla an lak sak ngam tho an nui pui tho tu te mo chuni se mel in tilangam le chong lawang tin aran ta lang ani heya comment en hi chuanin he thili ala serious lo hle ni te puin alang ani tu pui ma soi lawa mi tam tak ati thabarin tia camera chuan in lak sak ngam thawa kan nui pui tho tu te mo chuni se mel in tilangam chong lawang tin aron comment ani
ai hi thil serious tak mai thil poi tak mai ania khotlang tan abik takin mei cheta na himlo kan ti to kha chuwang chuanin Aizawl khopui hi hetiang ho awang hianin a himlo tak zet zet the ni ti kha kan triat thar angaya kan nui pui mai lai hianin le lama ra thalo tak thil thalo tak a chu theya hezoram ngei po namdang telaka min timual pho thei tu ni ti kha kan triat apoi mo khop mai hei hetiang thil alo thlen hianin mel in thup sak le ming in thup sak te hi kan soi rifo china hemi chungcha kan soi do chu khetiang thil kumtling lo ten an lo ti hianin an mel le an ming te tilan phal lo ani china achan chu danin ahum tat wang ani tika an kan che thale tan kan soi lang do shim ani mi in ril rulama har satna an ne ya hetiang thil an lo ti ni chon thu ran ni ta sela chu tiang ni lawa mi pa ngai in om herwang shim le mak sak du wang shima hetiang thil dik lo le thil thalo khotlang motan po moi lo an lo ti ni chuanin tilan ngei jok to nin ke chon ka ngai ani a comment to mingi karan tilang lem lawa helai comment pakhata hianin lo post po ngai ka ti lo an man to ber chuan a tha ni maya heta chuan malam hun in ti chet sak vek don a sin an chung te ho zong tan po mol pho thak don du tuk aron ti ni hetiang thil hi chu he thil ran ti tu pa hianin ati ma hianin hetiang thil ka ti hi chuanin amol pho thak don na katan mai pela ma ka chung te tan po mol pho thak don du tuk ani ti hi angai to sa vekin arin oma chu tiang threng chung chuanin hetiang thil hi aran ti ani maya chung zong huam chuan aran ti a angai theita ania chuwang chuanin thil ti tur ti zo vek nuwa ya lo chan chiamemo ale lam lo tran te po hi ngai lem lovin ka hian ni ke chuan hei helai comment pakata hianin Mizoram news post tu te hi in nun rong ma ramdang news te chiarila tual thatu ma amel han post lawania mi poi soi pon ni leilo amel zong ne na han ta lan chu aran tiani hemi chungchanga hi chuan hei news te thil chi sang an post anga te hianin tilan om chi le om lo chi hi chu aom ve bok ani entinan ruang char cheto takte ani na anga an mel tilan te le an liam an takcha troi cheto takte tilan kha chu thil ti chi le dan poina a phal lem lo ania khang te kha chu thu ran ani anima sela tuna thil thlenge ro hi chu mi puite ta na him lo le thil thalo tak mai ania Khawlaia Saruaka khatianga mani taksa me chiate mulaya lawin khoi vela kha dan poina a phal lo ania chumi pialama chuanin thil thalo em mai ani mi poi soi lo te kan tia ache dan shim hian mi poi a soi to ni ti ka kan chet thar ngai khop mai hei pakhat hian heti hian aran posa ngai to zui tham fe ani mai hetiang ti du na ril rupu khop chu engemom chiang mai tin aran posani hei Khawlaia Saruaka Inlan thin hi ama hi tlangwal alani mela phumro po pangai tak mai ania alandana po kan muchinanga social media te po mi pangai tak ani melani aran Inlan dan te po hi mi ale ril ruboi anga aran Inlan ani lem lawa tan chefowa khatiang khanin mi chimwa Saruakin aran Inlana aran in ritha ti chuanin min an muin atan bo le mai thin ani alandan tang hi chuanin tlan bo na chang asia mi man a hlawa mi dan riat chian ka a hlaw em maya ama po hi ain thup thiam hle ni ti kha a riat em mai ni chuwang chuan ama po hian har fim takin thlok fim takin ama du thlan na ngein ati du hun taka ati thina di ti kha hetatang hianin alang chiang ta em mai ni helaya comment pakhatian share le taila awama ke o zual na thodan hi edang lam ta hle mai tin aran komena hei helaya comment toi te hian thil thui tak asoi nin alanga thil om zenei tak ani ya comment hi Mizoram chunga hei Christian za kanin tia he Christian rama hianin zual na tho hi anasata le meya Mizoram khoi muna po hian kalkualila
tun huna hianin ruk na te tual tha na te kong sual na te le he tianga tuna khes anga hur sual dal ma in nam nei na te anasa em mai ni he tiang sual na tho ti rem tur hianin police le waime te khotlang roi tu te anoma sual do tur point ko ran an ombok ani chuti chung chuanin he ti khopian zoram dung le wanga sual na tho hi anasa heng hian khotlang ati boya khotlang ati manganga khotlang ati ral chi ani chuwang chuanin hetiang ang thil ti mangte hetiang anga mi nok sak le khotlang tan po himlo le mi mo po moi lo ang ti chiang hi chu han rek chok de nol mai sela an mingte han ta langin an mel te hial han ta lang sela an mani tan po an malam hun zel tan po an ti to lo na tur ta na thil thatak ani in arin om jok ani he thil thengi thren khat chuanin asual wang hrim pon elowin aril rulma har satna enga motak ani an ring ania man kuma khanin Mizoram khopakata chuanin school kalkong ram noya hian no pangte kalkong a hianin tlangwal pakhat hian hetiang che hian thil alo ti to thina abik takin me che te mo lain lo in thri thla thin ania no pangpo an ral khelin an ral che hle a hun lai khanin ti chuanin a hnuwa an chung te nen a reportin khotlang roi tu ten an manta an thil zona tanga thil lo lang chiang de chu engwanga kha thil ka ti nge ni tia zona an siam khan a chan na chu kema hian thok tu om tin a soini chu ba chu chan na dang nei lo kema hian thok tu oma chu chon ti turin min tia ti zong kha a chan na ni thil soi tur dang nei lo reng tuna phei chuanin mani khuwa pom lovin khodanga ombeu de to nge a hetiang ti ching te hianin an chui chian point soi tur vak an nei ngai lo ani an om mo wang le an om herawang ani tang pui thina tuna thil thleng chung changa po hianin han zot chuak chia sela thil ti chana hi chana dang vak anein arin om chuang lo ani